Perezida w'Uburundi ati twarumvikanye byose twarabirangije, igisigaye no kubishyira mu ngiro bakatwohereza bari abantu. U Rwanda ruti ibyo ntabwo ari ukuri, nta byabaye. Ese nduvugisha ukuri hagati ya Gitega na Kigali nibanga kirikomeye ryishe nyuma y'inama ya rwishwa yahuje inzego za gisirikare n'iperereza ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi mu kwezi kukuboza umwaka ushize. Amasezerano Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko yategereje ko u Rwanda rushyira mu bikorwa nayahe. Niba u Rwanda ruhakana rwivuye inyuma ko rutigeze rwemerera u Burundi kohereza abashatse kwirika ubutegetsi mu mwaka wa 2015, kuki Perezida Ndayishimiye yagiye kuri BBC gahuza miryango akavuga ibinyuranye n'ibyo u Rwanda ruvuga. Uyu munsi tugiye gucukumbura ukuri kwishe inyuma y'imikino ya diplomasi, ikibazo cy'abarwanyi ba AFC M23 bafashe Uvira n'impamvu abagabo 34 bahungiye mu Rwanda no mu Burayi bakomeje kubera ihurizo rikomeye umubano w'ibihugu byombi. Tugiye kwinjira mu mizi y'iki kibazo duhereye ku magambo akomeye aherutse kuvugwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru mpuzamahanga n'igitangazamakuru cya BBC gahuza miryango. Yumvikanye asa n'uwihebye ariko nanone atanga gasopo mu buryo bwa kidiplomasi. Perezida Ndayishimiye yavuze ko ibiganiro byahuzaga Burundi n'u Rwanda byarangiye. Mu magambo ye yashimangiye ko abaturage b'ibihugu byombi nta kibazo bafitanye na gito, ahubwo ko ikibazo kiri mu bayobozi. Yagize ati abayobozi turaziranye twese, nk'ubu niyo duhuye ikibazo mbaza ni kimwe, mvuga ni n'ubu ndacyarindiriye ko mushyira mu bikorwa ibyo twumvikanye. Ko mutabishyira mu bikorwa rero ngira ngo mufite iyindi ntumbero. Aya magambo ntabwo ari amagambo yo gufata minenegwe. Iyo umukuru w'igihugu avuze ko yabonye uwo baganira afite indi ntumbero, muri diplomasi biba bisobanuye ikintu gikomeye cyane. Ndayishimiye yakomeje kumvikanisha ko amasezerano yose bayarangije, no kuvuga barangije kubyumvikana. Yashimangiye ko hasigaye gushyira mu ngiro gusa. Yanageretseho ko keretse niba hari akandi kantu babahishe baturya akara, nk'uko yabivuze mu Kirundi ati baturya akara. Perezida Ndayishimiye yagiye kuri avuga ko mu mezi atageze kuri 5 ashize intumwa z'ibihugu byombi zahuye bwa nyuma. Icyo Burundi bwifuzaga muri ibyo biganiro ni kimwe rukumbi, ku Rwanda ruboherereza abantu bose bagerageje gutembagaza cyangwa guhirika ubutegetsi bwa nyakwigendera Petero Nkurunziza kugira ngo bagezwe imbere y'ubutabera mu Burundi. Ariko se koko u Rwanda rwemeye Burundi ko ruzabohereza? Ese ibyo biganiro Ndayishimiye avuga byabaye mu mezi 5 ashize byari byo gucyura aba basirikare n'abanyapolitiki? Kigali yo ivuga ibinyuranye cyane n'ibi. Kuri wa 31 Nyakanga, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane bw'u Rwanda Ambasaderi Olivier Jean-Patrick Nduhungirehe yahakanye yivuye inyuma ibyatangajwe na Perezida w'u Burundi. Ubwo yaganiraga n'ikinyamakuru Igihe, Minisitiri Nduhungirehe yakoresheje amagambo make akomeye kandi adaca ku ruhande. Yagize ati ibyo ntabwo ari ukuri, nta byabaye. Mu mibanire y'ibihugu iyo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yinyujijemo akavuga ko ibyo umukuru w'ikindi gihugu yavuze atari ukuri, bigaragaza urwego umwuka mu bugezeho ndetse n'uburyo ibihugu byombi by'umwihariko igihugu cye kidashaka gukinishwa kuri iyo ngingo. Minisitiri Nduhungirehe ntiyagarukiyeho, ahubwo yatanze ukuri kw'ibintu nk'uko u Rwanda rubibona. Yemeje ko inama y'intumwa z'ibihugu byombi yabaye koko mu kwezi 2025. Iyi nama yabereye ku mupaka uhuza ibihugu byombi, ariko ibyo yaganiriwemo cyangwa ibyo iyi nama yavugagaho ntabwo ari byo Perezida Ndayishimiye avuga. Nduhungirehe yasobanuye ko iyi nama yari yahuje intumwa z'inzego za gisirikare ndetse n'urwego rw'iperereza. Impamvu nyamukuru yatumye abayobozi bakomeye b'ingabo n'iperereza bahura ntabwo ari iyabashatse gukora kudeta muri 2015. Oya, impamvu yari ijyanye n'umutekano ugezweho mu karere. Icyo gihe byabaye ngombwa ko baganira ku ngaruka zikomeye zakurikiye ifatwa ry'umujyi wa Uvira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
no mu mujyi wafashwe n'ihuriro ry'ingabo za AFC M23. Umujyi wa Uvira uri ku marembo y'u Burundi, ukaba ufatwa rero nk'umujyi ukomeye cyane ku Burundi cyangwa kuri Bujumbura. Ifatwa ryawo rero ryahinduye byinshi mu mutekano w'akarere, bituma inzego z'umutekano z'u Rwanda n'iz'u Burundi zigomba guhura byihutirwa kugira ngo zirebe uko zahangana n'izungura ry'uwo mutekano mu gikomoka muri Kongo. Nduhungirehe yashimangiye ko muri iyo nama y'iby'umutekano ikibazo cy'abagerageje gukura Nkurunziza ku butegetsi kitigeze kinaganirwaho na gato. Kugira ngo twumve neza uburemere bw'iki kibazo, reka dusubire inyuma ho gato mu myaka 11 ishize. Hari mu kwezi kwa Gicurasi mu mwaka wa 2015, Burundi bwari mu isayo ry'imvururu za politike. Umwuka mubi wari watutumbye, ibintu byazambye mu gihugu hose. Impamvu yari imwe: nyakwigendera Petero Nkurunziza yari yafashe icyemezo cyo kwiyamamariza manda ya gatatu. Bamwe mu Barundi ndetse no mu ishyaka rya CNDD-FDD barabyamaganye, bavuga ko binyuranyije n'itegeko nshinga n'amasezerano ya Arusha yahagaritse intambara. Imyigaragambyo yarabaye, imijyi irafungwa, abantu batangira gupfa. Muri ako kavuyo ku itariki ya 13 Gicurasi 2025, ubwo Perezida Nkurunziza yari mu nama muri Tanzania, itsinda ry'abasirikare bakomeye bari bayobowe na General Major Godefroid Niyombare batangaje ko bahiritse ubutegetsi. Byari ibintu bikomeye cyane, gusa iyi coup d'etat ntabwo yamaze kabiri. Ingabo zizerwa kuri Nkurunziza zarwanya inkundura ziburizamo uwo mugambi. Iyi coup d'etat irapfuba. Nyuma y'uko uyu mugambi upfubye, abarwanyaga Nkurunziza n'abasirikare bari bafatanyije baratatanye bahunga igihugu igitaraganya kugira ngo bakize amagara yabo. Bamwe muri bo bahisemo guhungira mu gihugu gituranye cy'u Rwanda. Kuva icyo gihe leta y'u Burundi yatangiye gusaba u Rwanda ko ruboherereza izo mpunzi za politiki n'iza gisirikare kugira ngo zicirwe urubanza, ariko u Rwanda rwatanze igisubizo kimwe cyumvikana kandi gishingiye ku mategeko. Ntidushobora kwica amategeko mpuzamahanga abarengera nk'impunzi. Muri ayo mategeko mpuzamahanga u Rwanda rwitwaza harimo iribuza igihugu icyo ari cyo cyose gucyura impunzi ku ngufu zigasubira aho zishobora kuba zakwicwa, gutotezwa cyangwa gufungirwa ubusa. Kandi u Rwanda rwabonaga ko nibasubizwayo bazahita bicwa cyangwa bagahabwa ibihano biremereye cyane bya politiki. Aha niho haza ikibazo cy'ikinyoma cyangwa double standard ya leta y'u Burundi. Leta y'u Burundi ishakisha abantu 34 mu buryo bweruye, ikabashinja kugira uruhare muri uriya mugambi wapfubye. Urukiko rw'ikirenga rw'u Burundi mu mwaka wa 2020 rwabakatiye bose igifungo cya burundu badahari. Urumva ko n'ubundi batashye baba bagiye gufungwa ubuzima bwabo bwose cyangwa bakicwa. Ariko ikintu gitangaje ni iki: abantu 34 ntabwo bose bari mu Rwanda. Bamwe muri bo bahungiye mu bihugu by'Iburayi, by'umwihariko mu gihugu cy'Ububirigi. Gaho nimwibaze namwe, kuki Burundi budahora busakuza busaba Ububirigi kohereza abo bantu? Kuki umubano w'u Burundi n'Ububirigi ndetse n'Uburayi wifashe neza cyane, ariko byagera ku Rwanda leta yagitega igashyiraho igitutu cy'ubuziraherezo, ikagifata nk'urwitwazo rwo gusenya umubano w'ibihugu byombi n'imikoranire y'abaturage? Keretse u Rwanda gusa, u Burundi bushyira mu majwi, nta kindi gihugu na kimwe ku isi nzima bugerageza gushyiraho igitutu kugira ngo kibwoherereze abahungiye muri ibyo bihugu bagerageje gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Petero Nkurunziza. Ese iyi ni turufu ya politiki leta y'u Burundi ikoresha igihe cyose ishatse kwikura mu isoni z'ibibazo by'imbere mu gihugu, cyangwa n'urwango rushingiye kuri politiki z'uturere rwatumye Gitega yikoma Kigali yonyine? Amagambo ya Minisitiri Nduhungirehe akuraho urujijo. U Rwanda rurubahiriza amategeko, nta masezerano rwagiranye n'u Burundi yo gutanga impunzi, kandi ntiruzabikora mu gihe amategeko mpuzamahanga akibarengera. Inama zabaye zibanda ku mutekano w'umupaka, cyane cyane ukomoka ku ntambara yo muri Kongo no kwagwa kw'inyeshyamba za M23 na AFC begereye umupaka w'u Burundi mu gace ka Uvira.
ibi nibyo bihangayikishije u Rwanda n'u Burundi by'ukuri. Naho ibya kudeta ya 2015 bisa n'iturufu Perezida Ndayishimiye akurura buri gihe yaganira n'itangazamakuru mpuzamahanga kugira ngo ashyire igitutu kuri Kigali. Kugeza ubu isaha n'isaha ibintu bishobora guhinduka muri diplomasi itoroshye yo mu karere k'ibiyaga bigari, ariko kuri guhari uyu munsi nk'uko kwemejwe n'inzego nkuru z'u Rwanda nuko nta muntu n'umwe u Rwanda rwemereye u Burundi kuzabwohereza muri bariya ba 2015. Ni gute mubona imikino ya diplomasi hagati ya Perezida Ndayishimiye n'u Rwanda? Ese mubona igitutu cy'u Burundi ku Rwanda mu gihe ibindi bihugu n'Ububiligi byabakiriye byicecekeye gifite ishingiro? Mudu igitekerezo cyanyu aho hasi muri comment section down below, ubundi tubiganireho. Niba ukunda ibiganiro byacu n'ugenda udakoze subscribe kanda like, usangize n'abandi inkuru kugira ngo igere kure. Tuzakomeza kubakurikiranira hafi by'iyi nkuru ndetse n'izindi zibanda ku mutekano w'akarere kacu. Murakoze kubana natwe naho utaha.